Бүгін ойнайтынымыз қандай ойын білесіздер? Білмейсіздер ғой сіздер деп тұрса да, оны көбісі біледі. Әрине бүгін біз Майнкрафт ойынын ойнайтын боламыз. Қандай версияда ойнайсыздар? Сіздер бірде 16-ға дейін ойнайсыздар, иә? Майнкрафт. Бірде 17 шықтыға білесіздер ма? Бірде 17-ні ойнайтын боламыз. Майнкрафттың версиясы. Қазір так. Вот мен ойнаймыз ба деп тұр. Так, создать новый мод жасайын ба? Выживанияға. Кәдімгідей қандай мысалы. Күту керек естіп енді. Естіп. Не от кеткенін түсінбей қалдым соны. Так, выживание творческий. Жоқ, творческий жоқ бізге. Сложно өйткені біз изучить жасайтын шығармыз кейін. Тағы оператор болақ. Мұнысына соның начальная карта керек болады. Бізге әлем қандай болсын деп тұр. Плоский болмақ қойсыншы. Тек сәлем болмақ қойсын. Так. Не алды тағы. Так. Вернатын не деп қояқ. Маған барай келді. Ключ генерацияға не жасық қояқ та? Майнкрафт деді. Қазақша жасақ не болады келді өзі. Майнкрафт. Ал? Не болды сонымен? Майнкрафт. Жоқ, ешқандай. Дистанцияны симуляция чанков. Жетері дейді. Давай, оны бір. Екі. Тұра. Так. Не. Вулканная игра. Я не мог это делать. Начать травяный чисто. Ағалуында. Ал бір, екі, үш, созат. Қандай елем шығат кетті, соны ойлаптым. Тағы мұхайттың ортасында тұрмақ. Мұхайттың ортасында тұрсақ бітті. Продолжить. Мұхайттың ортасында тұрғын деп тұрған жоқ. Пайда болғын деп тұрған жоқ. Ояқта үй салу өте қиын болатын сияқты. Бір күшті жерде пайда болсаққа, ауылда пайда болсақ, ауылдың жанында үй салып. Так. Кәдімгі шуылдалада пайда болсақ, енді білмеймін. Ояқтағы үй сала аламыз ба, жақсы саламаймыз ба? Туралы білмеймін. Загрузка. Қандай мир. Қазір. Так. Енді. Не болды? Қандай жерде пайда боламыз ба тағы? Творческий. Тоқтаңыз. Мен творческий жасап қойдым. Байқамай онда. Мен творческий жасағым келмейді. Выживаниямен өмір сүремін ғой мен. Қазір выживаниямен түсіргенде Выживание. Так. Бізге заттарды алып алақ. Мынаның арасында керек емес, бізге заттар бар. Оларды алып қояқ. Тал жоқ бізге. Қазір осы жақта үй салып қоятын шығармыз. Сол кезде тал егіп қоямыз. Так, ағаштарды жинап қоямыз. Ағашты мынаны не орынға қоямыз.
O kirka, o palka. Sonra o kirlik. Бірақ сундукка салып коебуз ғой. Мына сиз сорттан бир нерсе жасауга керек болот. Сундуктун өзүнүн артында керек болот. Сундук табуу бир кыйын болот. Токта. Берки. Şimdi yapayım. Tek izalla kırsık. Özün tavun. Özün. Yaktı kime olur? Oy vay. Beni öldüret kalsın. Öldüret. Özü beni öldüret kalsın. Korunuzlarımı kalay öldürürüm. Su gerek oldu. Su. Hava. Hava şut. Muz. Muz tavaldı. Ne var diyeceğim? Artık. Bacada kırmızı olacak. Maya. Ne iş mi? Kucağımda. Geri kadar bozdu. Bırak bunu bırak bu işte. Bırak bol verdi. Çok hava verip podcast ki. Ben kattı. Hatırladım. Yakta niye var? Hiç yok yakta. Niye işin buraya geldik? Niye işin? Sınıfta. Ne işe yarıyor diyeyim be. Bu yaktaşı. Kadroşun gelin saklıyoruz. Zat tabağımız var desek güzel. Zat gerek hazır. İyimiz de yok koyduk da. İyi salamız yok. İyi salayak bence. İyi şasal gerek olsun ki. İyi şasal gerek. Ben kaç yerde жасайтын. Biz жаман жерде пайда. Так. Ана білесіздер ма? Атастарды. Не? Тоқта. Атастарды. Ne үшін не қылға білесіздер ма? Bu жақта бір адам бар. Ол адам емес. Оған. İçine айтпай қойды. Otur. Asқа bak. Gerek boğazındır senler. Yaxlını yüzge payda bağlamışsın. Bəlit. O senin kışın. Senin kışın. Ben aşağıdan geçip kışın var. Git. Bu aslında oldu kızlar mı? Bizde tabak görüp bozdu. Sonuçta şu şalı önceki salak. Belki. Tülkü toktaş. Tülkü. Ne öldüret ki ne? Bana bit. Oy. Ayağımızı karım жүрмemiz gerek. Ne oldu? Ne oldu? Kapkası böyle sürdü. Belki Tülkü. Ay çıtbat yedin sen be. Belki şey. Gel. Evet boy. Biz kazı tüm bu atı isteyimiz.
Tanışıp oturasın ba, sen de oturmaysın ba. Harini öldürdüm ha. Hari bir nereye tapı olmuş, ancak kaldı. Nerede koydum? Tapot ağaç. Ağaçtan жасалған tapot diyorsun. Yeni istemiyoruz. Ayakta bir tavuğu gerek ba. Ağol tavuğu gerek. Bizge kemiğime git kalı gerek çıktı. Tak bizge kemiğe birisi kalı alı gerek hazır. Tak hazır. Kettik dostlar. Biz kettik sonra. Kınga karaya varayatın bolduk biz. Kıncıkka. Kıncıkka yetip varayatın biz. Söylese tanıtat. Ay artık emez. Ayağa karaya emez. Kınga karaya. Bye bye. Oy be tahvil edin bana ölüm. Ana korktunuz dedi bana. Ana otur. Taştır. Oy be kemiğimiz. Kemiğini öyle kemiğini. Kazısı zombiler bizi öldürmedi. Kemiğe man. Lan sen kemiğe. Ama yardımımız hazır. Geçire gerek. Ana niye? Hani kızarak bu. Tuzak kapınca hareketlik. Yapay. Nerede o lava? Ha? Lava da oğlum. Lava, uğra lava. Lava. Ah, ya! Endi bu şakta kameralarını senin oynamız. Şöyle giyiniriz ya. Ben her şeyi koy. Oh, şu olmaz gerekmez. Ağaç. Volt çıktı degen oyda börek. Oyda durak. Oyda olak. Ağaç dem hazır. Çıkmıydı. Mümkün demez. Çekmiyor. Belki yeni nacet olacak. Gittik. Gittik. Kimin? Kişi. Kalk. Toxta. Çok. Video ayakta oldu dostlar. Gelesi bölüme. Köp. Like olsun. 30 like. Sağ olun. Size ben bu kadar. Sağ olun. Selamat.